passate aquí. Hola, com estàs? Com estàs tu, que manera? Va, home, ella sempre ens ve a saludar, sempre. Com està l'home, Andreu? Ah, l'altre Andreu, mira-lo allà. Festa Major in Santa Margherita dels Monjos, and here we have the local giants. Marking the end of their participation in this performance parade, Panderilla, which we are watching and which is now reaching the local town hall. Yeah, Runtamen. So we are in Santa Margherita dels Monjos in Alt Penedès, Catalonia, 2011.